ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони тоҷикистон бо шарҳи хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. бинандаҳои азиз, имрӯз дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония, вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамқуловро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо ба рушду густариши муносибатҳои шарикӣ бо Қазоқистон ҳавасмандем ва мулоқоти имрӯза дар доираи муколама имкони дигари муҳокимаи самтҳои нави ҳамкорӣ мебошад. ҷонибҳо робитаҳои судманд дар бахшҳои иқтисодию, тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф ва дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду кишварро баррасӣ карданд. зимни вохӯрӣ масъалаҳои таъмини амният ва мушкилоти глобалӣ дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай муҳокима гардид ва ҷонибҳо оид ба ҳалли онҳо табодули андеша карданд. дар мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар аз ҷумла бахшҳои иқтисодию тиҷоратӣ, кишоварзӣ, саноат, илму маориф, инчунин дигар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳи Тоҷикистону Қазоқистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Қазоқистон Бейбуд Атамқулов. Сегодня на встрече с президентом Таджикистана Эмомалӣ Рахмоновым мы обсудили целый ряд вопросов, касающихся нашего двухстороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. Для нас сегодня очень важными является все-таки углубление наших двусторонних экономического сотрудничества, потому что потенциал достаточно высокий, идет рост. В 2018 году наш товарооборот составил уже 845 миллионов долларов Соединенных Штатов. В этом году мы планируем достаточно серьезный рост, он может уже дойти до 1 миллиарда долларов торгового оборота. И непосредственно важным является, конечно, транспортно-логистическая часть нашего взаимодействия. Есть ряд вопросов, которые касаются регионального взаимодействия. Но здесь у нас идет слаженная работа между нашими государственными органами и нашими министерствами иностранных дел. Но особо я хотел подчеркнуть, это культурно-гуманитарное сотрудничество, взаимодействие на уровне наших министерств культуры. И особо хотел отметить братские отношения между Таджикистаном и Казахстаном. Я сегодня отметил в беседе, что мы будем максимально использовать возможности и привлечение инвестиций как в регион, в Таджикистан. Это возможности казахстанского бизнеса, казахстанских наших инвесторов, которые могут сегодня уже вкладывать в Таджикистан. Но в то же время мы ждем наших таджикских партнеров на казахстанской земле. Особое внимание мы, конечно, уделили поставке сельхозпродукции, овощей и фруктов в Казахстан. имрӯз ҳамчунин дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи мулоқоти ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония, вазири корҳои хориҷии Япония Тара Коноро ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд ки мо ба рушду таъмиқи робитаҳо бо Япония таваҷҷӯҳи хоса дорем ва барои густариши ҳамкории судманд дар ҳама сатҳу ҳаят талош меварзем. ҷонибҳо аз сатҳи муносибатҳои ҳамкорӣ, муколамаи сатҳи олӣ, натиҷаҳои сафарҳои ҷавобии расмии сарони давлатҳо изҳори қаноатмандӣ карда оид ба дарёфти роҳҳои нави робитаҳо дар бахшҳои ояндадори тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика, роҳу нақлиёт, маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва туризм табодули андеша карданд. дар мулоқот масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар доираи муколамаи
осиёи марказӣ бар иловаи Япония, агентии байналмилалӣ оид ба ҳамкории JICA ва дигар барномаҳои ояндадори муносибатҳо баррасӣ шуд. таъсиси маркази бизнес инкубатор, фонди японии сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақими Япония ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ҷонбо кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои иқтисодӣ, илмию техникӣ зарур шумурда шуд. содироти меваю сабзавоти тару тоза, хушкмеваҳои хуштамъи Тоҷикистон ба бозори Япония, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи саноати коркарди маъдан, фармасевтика, таъсиси корхонаҳои коркарди пахта, пила, истеҳсоли маҳсули тайёр аз онҳо, самтҳои дигару судманди ҳамкорӣ маънидод гардид. масъалаҳои ҳамкории амнияти, вазни мураккаби сиёсӣ дар як қатор кишварҳо аз ҷумла Афғонистони ҳамсоя, муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз мавзӯъҳои дигари суҳбат буд, ки ҷонибҳо оид ба ҳалли онҳо гуфтугӯи судманд анҷом доданд. барои дарёфти роҳу усулҳои нави тақвиятбахшии робитаҳои дуҷонибаи Япония ва Тоҷикистон дар бахшҳои ояндадори тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика, роҳу нақлиёт, маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва туризм ҳавасманд мебошем, изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коноро, ки бо сафари расмӣ дар Тоҷикистон қарор дорад. 日本の外務大臣として В этот раз министр иностранных дел Японии посещает Таджикистан впервые за последние 15 лет. Для меня большая честь в этот раз иметь возможность посетить красивый Таджикистан, богатый цветами и природой. Я думаю, что в отношении между Японией и Таджикистаном еще есть потенциал для дальнейшего развития в области экономики. Еще есть большой потенциал для дальнейшего развития в сферах инвестиций из Японии, также привлечения туристов из Японии, также развития обменов в области культуры и образования. Мы бы хотели еще укрепить двусторонние отношения с Таджикистаном, а также отношения со странами Центральной Азии в рамках диалога Центральная Азия плюс Япония. имрӯз дар шаҳри душанбе таҳти раёсати ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ бар иловаи Япония баргузор гардид. дар кори он маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкории давлатҳои Осиёи марказӣ ва Япония мавриди баррасӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар кори машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказии Япония, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Япония Таро Коно, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон Бейбут Атамқулов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулазиз Комилов, вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Қирғизистон Чингиз Айдарбеков ва муовини вазири корҳои хориҷии Туркманистон Вепа Ҳаҷиев суханронӣ намуда тақвият додани ҳамкориҳои минбаъдаи давлатҳои минтақаро бо Япония мавриди муҳокима қарор доданд. муколамаи Осиёи марказӣ бо Япония аз соли 2004 инҷониб бо мақсади васеъ ва устувор гардонидани доираи ҳамкориҳо амалӣ карда шуда, дар ин давра равобиту ҳамкориҳо миёни давлатҳои Осиёи марказӣ ва Япония дар сатҳи зарурӣ танзим карда шуданд. ҷонибҳо доир ба роҳҳои нави ҳамкориҳо дар самтҳои амният, тиҷорат, иқтисодиёт, кишоварзӣ, туризм изҳори андеша карда, муборизаи ҳамдастонаро алайҳи таҳдидҳои терроризми байналмилалӣ зарур ва муҳим арзёбӣ намуданд. дар доираи барномаи машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония се ҷаласаи мавзӯӣ ҳамкориҳои таҷрибавии давлатҳои иштирокчӣ муколамаи Осиёи марказӣ Япония дар соҳаи туризм, ҳамкориҳои таҷрибавии давлатҳои иштирокчӣ муколамаи Осиёи марказӣ Япония дар соҳаи тиҷорат, сармоягузорӣ, рушд ва ҳамкориҳо дар самти амнияти минтақавӣ гузаронида шуд. дар анҷоми машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония, роҳбарони ҳайати давлатҳои иштирокчии муколама созишномаи навбатии аризаи якҷояи машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Японияро имзо гузоштанд. сипас доир ба натиҷаҳои кори машварати ҳафтуми вазирони корҳои хориҷии муколамаи Осиёи марказӣ Япония нишасти матбуотии роҳбарони ҳайати давлатҳои иштирокчӣ бо хабарнигорони дохилию хориҷӣ сурат гирифт. барномаи ахборро идома медиҳем. офатҳои табиӣ давраи зимистон ва оғози фасли баҳор аз ҷумла фаромадани тарма ва боришоти аз меъёр зиёд қидаҳои алоҳидаи роҳи мошингарди Душанбе-Чанохро хароб намуд. бо мақсади сари вақт бартараф намудани ҳолати пешомада, филиали ширкати саҳомии Innovate Raul Saulins Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурии марбут ба таъмиру навсозиро дар роҳи мазкур амалӣ менамояд. гузориши хабарнигорони мо.
تعمیر قطعه‌های علاهیده راه دوشنبه چناب اینک دوام یک هفته می شود که کارگران و متخصصان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی به اسفالت کنی قسمت‌های خراب گردیده راه ماشینگرد دوشنبه چناب شروع کردند. امروزها کارهای تعمیری خصوصا اسفالت پوش کردن راه در منطقه‌های ورزاب و سوخت وسعت پیدا می‌کند. تاکید گردید که آفت‌های طبیعی دوره زمستان و آغاز فصل بهار از جمله فرآمدن ترمه و بارشات از معیار زیادی برف و باران قطعه‌های علاهیده راه مذکور را خراب نمود و با مقصد سر وقت برطرف نمودن حالت پیش آمده فیلیال شرکت تدبیرهای ضروری مربوط به تعمیر و نوسازی را عملی می‌نماید. در نمایندگی فیلیال شرکت در ناحیه ورزاب اطلاع داده شد که کارهای تعمیری خصوصا اسفالت کنی در این منطقه راه اساساً از کیلومتر 48 تا نقب استقلال مرحله به مرحله انجام داده می شود. طبیعی است که کارهای به تعمیر و تجدید ربط داشته در روند نگهداری راه پدیده معمول به حساب رفته خراجات زیادی مبلغ و صرف نیروی ذهنی و جسمانی کارمندان را تقاضا دارد. مسئولان شرکت میگویند نگهداری راه از لحاظ ماهیت و بنیاد آن کمتر نبوده مسئولیت شناسی تکنیک و تجهیزات زمانوی و متخصصان بالیاقت را تقاضا می‌نماید. این مسئله زیر نظارت دائمی رهبریت فیلیال شرکت قرار داشته در صورت به وجود آمدن ویرانشوی کوچکترین در مسیر راه پای رفع آن چراهای بی تأخیر اندیشیده می شود. برای وسعت بخشیدن کارهای تعمیر و نوسازی راه دوشنبه چناب حالا در منطقه‌های ورزاب، سوخت و زرافشان 3 کارخانه استحصالی اسفالت مربوط به فیلیال شرکت که اقتدار استحصالی هر کدامش 70 تن اسفالت در یک ساعت است فعالیت دارند. طبق حساب متخصصان نمایندگی منطقه ورزاب از کیلومتر 57 تا کیلومتر 73 300 که نزدیک نقب استقلال است زیاده از 9400 متر مربع روی پوش راه تعمیر طلب است. به این مقصد زواد اسفالت باری به کار انداخته شده. این کارو سر شده. گفتم با موارد است که راه دوشنبه چناق از منطقه ریلیفش دشوار کوهستان گذشته در مقایسه با دیگر راههای کشور از آفت‌های طبیعی از جمله ترمه‌فرایی، لغزیدن کوهباره، سنگفرایی و آمدن سیل زیادتر آسیب پذیر است. فعالیت پرمحصول کارمندان فیلیال این شرکت شرایط فراهم آورده است که خطرهایی که پیشتر رانندگان و مسافران با آن مواجه بودند برطرف شده اهالی تمامی سال از راه اتومبیلگردی با معیارهای بین‌المللی جوابگو برخوردارند. در دوره تدبیرهای سازندگی در ناحیه وخش از جانب مقامات محلی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و شخصان وطندوست و سخاوتپیشه کارهای آبادانی عملی کرده می شود. در زمینه اقدام یکجایی حل می کنیم در ناحیه وخش راههای محلی تعمیر و نوسازی کرده می شوند. گزارش از ناحیه وخش. سهم گذاشتن در کارهای آبادانی این نشانه دوست داشتن وطن و باعث پیشرفت جامعه می گردد. در زمینه اکسیای حزبی تحت عنوان یکجای حل میکنیم که از جانب مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش دایر میگردد کارهای زیادی آبادانی به انجام رسانیده می شود. مثلا ساکنان دهه دوستی جماعت دهاتی رودکی سالیانی زیاد بود که در فصل بارشات از حالت ناخوب راه اذیت میکشیدند. اکنون با مساعدت و سهم یکی از ساکنان دهه مسافه معین راه سنگفرش و مومفرش گردیده مشکلات جای داشته حل خود را پیدا نمود که از این ساکنان خوشنود گردیدند. یکی از عملهای نیک دیگری که در دایره اکسیای مذکور برگزار گردید این دست کمک دراز کردن به باشندگان مؤسسه اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستار به نام میرزا ستاروی ناحیه وخش می باشد. در این روز از جانب تشبثکاران این عمل خیرخواهانه به خوانندگان مؤسسه مذکور مواد غذایی و در حجم 20000 سومانی سر و لباس تابستانه دسترس گردید. از روی معلومات در دایره همین گونه اقدام ها به انجام رساندن کارهای نظررس دیگر نیز به نقشه گرفته شده است. در ناحیه مومین‌آباد در دایره وسعت تدبیرهای آبادانی و سازندگی بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان طریق حشر دسته‌جمعانه ساکنان بنیاد یک گلگشت نو ادامه دارد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. در ناحیه مومین‌آباد بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت ادامه دارد. در دوره این تدبیر در برابر بنیاد انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون پس از تعمیر و نوسازی راه و کارهای چراغانکنی در مرکز ناحیه میدان قیده سبزکاری نیز زیاد کرده می شود. از جمله در اساس این نقشه چورابینی با ابتکار مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی و حشر دسته‌جمعانه ساکنان در محله به نام تیمورشاه رحیمی و جماعت شهرک مومین‌آباد ساختمان گلگشت نو
нав аз моҳи март оғоз гардида то имрӯз дар ин мавзеъ солҳо бекорхобида барои ободу зебо ва сабзу хуррам гардонидани шафати роҳи асосӣ ва назди се бинои истиқоматӣ дар масоҳати қариб 300 метри мураббаъ корҳои кабузолкунӣ ва дар масофаи зиёда аз 400 метр бошад роҳи пиёдагард пурра сафолакпӯш карда шудааст. Тебқи нақша то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон се бинои истиқоматӣ низ бояд аз навсозӣ ва барои истироҳату дилхушии кӯдакон дар ин мавзеъ шароити лозима фароҳам оварда шавад. Дар идомаи чунин корҳои ободонӣ барои беҳтар намудани таъминоти оби нӯшокӣ ба 36 оилае ки дар ин биноҳои истиқоматӣ ба сар мебаранд дар мавзеъи бунёди гулгашти нав сохтмони як чойи амудӣ шурӯъ гардид ки оянда аз ин ҳисоб майдони гулгашт низ барои парвариши гул ва корҳои кабузолкунӣ обёрӣ карда мешавад. Дар ҳашари навбатӣ сокинон дар ин мавзеъ тухми гулҳои мавсимӣ киш намуданд. Чунин ҳашари дастаҷамона дар назди бунёди меҳмонхона дар деҳаи шаҳри нави ҷамоати деҳоти деҳбаланди ноҳия низ ташкил карда шуд ки дар он сокинон фаъолона ширкат варзиданд. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. در این موضعی که مهمانخانه بنیاد شده ایستاده است، گرد و اطراف مهمانخانه سالهای زیاد سنگلاخ بود. ما تصمیم گرفتیم که همین موضع را آباد و زیبا گردانیم. برای کارهای کبوترکنی و آباد و زیبا گردانیدن این موضع در برابر کارهای تخت و هموارکنی زهکش داخل خواجگی نیز توزیع کرده شد و طبق نقشه آینده در این موضع در شفت مهمانخانه باید یک کارخانه دوزندگی نیز بنیاد کرده شود. در حشر امروزه ساکنان 300 بیخ نیول همیشه صف شنیده بعد تعمیر اساسی راه دهه اقدام گرفتند که شروع از دهه شهرنوی بالا تا نزد آبانبار مومن آباد دو کانال راه اتومبیلگرد را سبز و خرم گردانند. برای سهمگذاری در تامین هدف چهارمی ملی صنعت کنونی با سرعت کشور در ولایت سوق تدبیرهای ضروری عملی کرده می شوند. در دوام 3 سال آینده در ولایت 300 کارخانه نوی استحصالی با تأسیس 9000 جای کار بنیاد می گردد. گزارش روزعلی رحمان و دلشاد یوسفی. در 4 ماه اولی سال روان در ولایت سوق 33 کارخانه نوی صنعتی با فعالیت آغاز کرده محصولات استحصال می‌نمایند. کارخانه‌های نو اساساً در ساحه‌های صنعت شیمی، متالورژیا، مسائل بناکاری، صنعت سبک، کاراگواری، مال نیاز اهالی تأسیس داده برای تامین بازار داخلی با محصولات استحصالی وطنی واردات عوض کننده و صادراتی نگرانده شدند. در کارخانه جمعیت سوخت پلیتکس در شهر بوستان در یک ماه 20 تن اشیاء خام گرانولاها کار کرد. 3 میلیون دانه بیش از 200 نامگوی نمود و دیزاین خلطه‌های پلی اتیلنی استحصال کرده شده است و 40 نفر کارگران و متخصصان در استحصال این محصولات نو و کار در تکنولوژی پیشرفته فعالیت دارند. تجهیزات کارخانه نوترین بوده، محصول نوعی خیلی بلند دارند. در این خط تکنولوژی در یک ماه 20 تن اشیاء خام کار کرده شده. زیاده از 3 میلیون دانه خلطه‌های پلی اتیلنی استحصال کرده می شوند. محصولات در این خط تکنولوژی با صفت بلند استحصال کرده می شود. در سال 2019 100 کارخانه و کارگاه نوی صنعتی با 17000 جای نوی کاری تأسیس داده می شوند. در مجموع با استفاده امکانات و پتانسیل های کادری، اشیاء خام محلی، جلب سرمایه داخلی و خارجی با در نظر داشت تامین بازار داخلی با محصولات وطنی، کاهش دادن مال و محصولات وارداتی و افزون نمودن اقتدار صادراتی صنعتی در ولایت 300 کارخانه با تأسیس بیش از 9000 جای نوی کاری بنیاد می‌گردد. برای تأسیس و بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی در برابر ذخیره‌های فراوان طبیعی، پتانسیل کادری، فضای مساعد سرمایه‌گذاری، امتیاز و امکانات‌ها که با اقدام پیشوای ملت و حکومت مملکت بر رشد صاحبکاری استحصالی جاری شدند. اعلان مراتوری با سنجش‌های سوبکت‌ها 300 روزی اصلاحات آید به دستگیری صاحبکاری و بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، امتیازها با وارد تکنولوژی‌های نو، اشیاء خام وارداتی با عملی گردیدن اقدام‌های صاحبکاران وطنی در تأسیس کارخانه‌های نو مساعدت می‌نمایند. معین گردیدن یک قطار امتیازهای دولتی با اقدام پیشوای معظم ملت با تأسیس کارخانه‌های نو، واردات تکنولوژی‌های معاصر و رشد ساحه صنعت مساعدت نموده ایستاده است. در شهر بوستان ولایت سوخت نخستین کارخانه استحصال قبورهای اسبستی به فعالیت آماده می‌گردد. الحال در خط نوی تکنولوژی کارهای آزمایشی جریان دارند. در شفت این کارخانه نو کارخانه دیگری ساحه مصالح بناکاری استحصال بمب‌پوش‌های اسبستی ساخته می‌شوند. در کارخانه نوی بنیاد شده ایستاده صاحبکاران ولایت سوخت استحصال محصولات واردات عوض کننده، میخ ساختمانی، میخ پیچان، سیم‌های صنعتی، کارهای ساختمانی، انشاءات استحصالی وسعت دارد. به این کارخانه قسم تجهیزات تکنولوژی وارد کرده شده اشیاء خام ذخیره می شود.
گروه دیگری صاحبکاران در شهر بوستان انشاءات لایحه‌ای کارخانه استحصال مجموعه کاغذ گیگینی را با جلب متخصصان ساحوی و ساختمانچیان محلی وسعت بخشیدند. در این 4 کارخانه نوی صنعتی شهر بوستان بیش از 200 نفر متخصصان مهندس تکنیکی، تکنولوژی و ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین میشوند. در کارخانه ساخته شده ایستاده رساندگی ارگانیک گیان در ناحیه جبار رسول ولایت سوخت 200 نفر زنان و دختران محلی صاحب جای کاری میشوند. اقتدار سالانه آن 5000 تن نخل رشته می باشد با مبلغ سرمایه گذاری خارجی 50% 35 میلیون و با مبلغ داخلی 35 میلیون از طرف کارخانه جدیممی 25 سالگی استقلالیت ساخته به استفاده داده می شود. در دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت بنیاد باز 75 کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی آغاز شده و وسعت دارند که در سال 2019 به استفاده داده می شوند و از پتانسیل‌های صنعتی کنونی ملی محسوب می یابند. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، برای برنامه اخبار. کارمندان سرایوسط مالیه ولایت ختلون به خاطر در عمل اجرا نمودن دستور سپارش‌هایی که ضمن ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان مقامات مالیه، اندوز، گمرک و بانک‌های جمهوری ارائه شده بودند، نقشه چاره‌بینی ترتیب داده در سمت بهسازی فعالیت چاره‌های ضروری می‌اندیشند. همکارانمان خدایداد رجب و اسکندر سعید گزارش آماده کردند. بهر در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در ملاقات با کارمندان مقامات مالیه، اندوز، گمرک، سرمایه‌گذاری و بانک‌های جمهوری و جهت چاره‌جویی و برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته در سرایوسط مالیه ولایت ختلون با اشتراک کارمندان ساحه از همه شهر و ناحیه‌های ولایت مشورت کاری برگزار گردید. نویل شدن با این مقصد از رهبریت و متخصصان و کارمندان بخش مالیه شهر و ناحیه‌های ولایت مهارت، کسبیت و مسئولیت بلند را تقاضا می‌نماید. طبق طلبات استراتژی عملی شده استفاده اداره‌کنی مالیه دولتی با نقشه‌گیری خراجات دولتی برای 3 سال جاری گردید و در این زمینه نقشه کوتاه مدت با نقشه‌های میانه مدت موافق گردانیده شده است. وابسته به نتیجه سنجش‌های داخلی در ریاست و شعبه‌های مالیه شهر و ناحیه‌ها تحلیل و بررسی‌ها صورت گرفته از جانب مسئولین جهت هر چه زودتر برطرف نمودن کمبودی و نارسایی‌های جای داشته سپارش‌های قطعی داده شد. طوری گفته شد سرایوسط مالیه ولایت در مجموع رقم‌های نظارتی قسم درآمد بودجت محلی را به هر یک شهر و ناحیه‌ها پیشنهاد می‌نماید و تقسیمات آن با نمود اندازها از روی امکانات‌ها و پتانسیل واقعی هر یک نمود اندازها به صلاحیت کارمندان مسئول ریاست مالیه شهر و ناحیه‌ها می باشد. جهت عملی گردیدن هدف‌های سرور معظم ملت نقشه چاره‌بینی‌های اداروی ترتیب داده پیش از همه در مسئله درست جابجاگذاری کادرها با نقشه‌گیری درست قسم درآمد و خراجات بودجت محلی اینچنین دریافت منبع‌های علاوه‌ای داخلی کم نمودن بقیه‌پلوی انداز چاره‌های قطعی اندیشیدن لازم می‌آید. قابل ذکر است که در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 و برنامه میانه مهلت رشد برای سالهای 2016-2020 با مقصد بلند برداشتن قابلیت نظامی مالیوی، پیشرفت انفراستراکچور آن، تامین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های مالیوی، تحکیم بخشیدن به اقتدار کادری در این سمت و تکمیل منبع زمینه معیاری حقوقی بخش مالیوی چاره‌های مشخص پیش بینی گردیدند که بهر تطبیق عملی آن کارمندان ساحت در ولایت ختلون تدبیر اندیشی می‌نمایند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ولایت ختلون، اخبار. با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج و صاحبکاران وطنی مشکلی از نو به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های سالها بیکار خوابیده و با جای کار تامین نمودن ساکنان بیشغل مرحله به مرحله حل خود را پیدا می‌کند. گزارش همکاران ما در این خصوص. بنابر خیلی کم بودن زمین‌های کشاورزی و مشکلی آب پالیزی، دهقانان هر یک وجب زمین آبی را پرثمر استفاده می‌کنند. با مقصد باز هم بهتر گرداندن شرایط زندگی و استراحت همدیگان، صاحبکاران بانانگ و ناموس جماعت‌های دهاتی ناحیه دیوشتیج برای دستگیری کشاورزان کمر همت بستند. برادران صاحبکار منصورف‌ها از دهه دهکده جماعت دهات راس‌رابود نقشه مکمل جمع آورده توسط آبلوله‌ها به دامنه قطارگاه ترکستان برآوردن و به گردش کشاورزی وارد ساختن 5 هکتار زمین عصرها بیکار خوابیده را طرح‌ریزی و عملی ساختند. با قوه برادران صاحبکار از مسافه 4 کیلومتر توسط آبلوله‌های پلی‌اتیلنی قطر 100 میلیمتر به دامنه تپه دهکد آب جانبخش برآورده
با این وسیله 5 گکتار زمین شالو کرده شد. میدان سخت و سنگلاخ و پر از ریشه‌های درختان یابایی توسط تکنیک‌های پراقتدار شدگار مولا و به میدان گردش کشاورزی تبدیل یافت. صاحبکاران با فرهنگ نزدیک 20 نفر همدهگان و اهل عالیه خویش را با کار دائمی جلب نموده در 1 گکتار کارتوشک شنانیدند. روزهای نزدیک در 2 گکتار باغ درختان میوه صادراتی بنیاد کرده طبق نقشه در 2 گکتار باقی مانده کشت سبزی و دیگر زراعت‌های کشاورزی دایر کرده می شود. ما عائله منصورفو تصمیم گرفتیم که به مقدار 5 گکتار زمینی در حدود دهه دهکات زمینی بیکارخوابیده اصرهای اسفال بیکارخوابیده بود و اینجا از مقدار 4 کیلومتر از چشمه‌های همین دهه دهکات آب آورده، آب پولزی به مقدار 1 گکتار کارتوشکا نموده، کارتوشکای سرخ دو پوسته را کش نموده، به مقدار 1 گکتار سبزی، به مقدار 1 گکتار دیگرش رو پولزی دیگر نمودهای کشاورزی نموده 1 گکتار باغ اینتنسیوی می‌نماییم. اشتراکداران همایش همزمان درباره آینده درختان تاجیکستان بیشتاسا، رعایت قانون‌های تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت نسل خودآگاه و خویشتن‌شناس و نگرفتن جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی اکستریمیستی صحبت دامنه‌داری کردند. در انتهای چهاربینی صاحبکاران وطندوست و تراکتورچیان فعال و ساکنان خیرخواه جماعت دهات راست‌رو با افتخارنامه‌های مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه دوشتیچ قدردانی کرده شدند. مظبوط بابازاده برای برنامه اخبار از ناحیه دوشتیچ. ҳафтаи дуюм аст ки дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи устод рӯдакӣ иқдоми намоишфурӯши китоб баргузор гардида дар он номгӯи зиёди китобҳои тозанашри адибони тоҷик муаррифӣ карда мешаванд. нуралии сафомиддин аз рафти намоишгоҳ гузориш омода кардааст. аксияи намоишфурӯши китоб ки имрӯз дар шаҳри душанбе бо мусоидати муассисаи давлатии нашриявии адиб дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ва ба ифтихори 22-солагии ҷашни ваҳдати миллӣ баргузор гардид, дар ҷараёни он аҳли зиёи кишвар, шоирону нависандагон, ҳунармандон, хонандагону омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимӣ аз вилоятҳои суғду хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, шаҳри душанбе бо осори тозанашри шоирону нависандагони тоҷик шинос шуданд. дар ин намоишгоҳ силсилаҷилди ахтарони адаб, осори назмию насрии адибони тоҷик ва дар маҷмӯъ зиёда аз 60,000 нусха китобҳои тозанашр пешниҳоди муштариён гардид. салам аст ки дар ҳама давру замон китоб ва китобдорӣ мавқеу манзилати худро гум намекунад. новобаста аз пешрафти техникаву илм ҳамеша мавқеу мартабаи китоб дар ҷомеа, дар тафаккури ҷомеа устувор аст ва намоиши фурӯши китобе ки мо нашрияти адиб иқдом гирифтем маҳз барои баланд бардоштани эҳсоси худшиносии миллӣ, баланд бардоштани дарки ватандории шаҳрвандон бахусус ҷавонон мебошад ва ҳафтаи дуюм аст ки намоиш фурӯши китоби нашрияти адиб ҷараён дорад боғи рӯдакӣ ва дар ҳошияи фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ва мебинед ки чӣ қадар мардум ба китоб аллакай рӯ оварданд, таваҷҷӯҳ доранд, ҷалби ҷавонон бахусус ҷавонон ба китоб нисбат ба солҳои пешин рӯ ба афзоиш аст. ин иқдоми муассисаи давлатии нашриявии адиб ҷиҳати мақом ва ҷойгоҳи китоб дар замони муосир нақши муассир гузошта дар баланд бардоштани донишу маърифат ва ҷаҳонбинии тамоми қишраҳои ҷомеа мусоидат хоҳад кард. китоб махзани илму дониш, сарчашмаи тамоми хушбахтиҳо буда дӯст ва рафиқи беҳтарини инсон ба ҳисоб меравад. дар замони муосир ки мо дар замони тазодҳои ҷаҳонӣ қарор дорем, мутолиаи китоб барои мо ҷавонон аҳамияти аввалин дараҷа дошта, пешгирӣ намудани ҷавонон аз падидаҳои номатлуб пешбирӣ менамояд. дар доираи баргузории ин намоишгоҳ ихлосмандони каломи баде бо осори тозанашри адибони тоҷик аз наздик шинос шуданд. аксияи намоишфурӯши китоб аз рӯзи 11 май оғоз гардид ки он то 22 июни соли равон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи устод рӯдакӣ сурат мегирад. дар доираи ин тадбири фарҳангӣ ҳар нафаре ки бештар китоб харидорӣ мекунад соҳиби мукофот аз ҷумла ноутбук, телевизор, телефони мобилӣ хоҳад шуд. инчунин бо маблағи 10,000 сомонӣ мукофоти пулӣ бо бурди лотарея дар яке аз ҷилдҳои ахтарони адаб харидоронро интизор аст. ин тадбири муҳим дар арафаи ҷашни 22-солагии ваҳдати миллӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо мукофотҳо сарфароз гардонда мешаванд. ҳадаф аз чунин иқдом пеш аз ҳама ҷалби ҷавонону наврасон ба мутолиаи асарҳои нависандагону шоирон буда барои баланд бардоштани маърифати насли наврасу ҷавон ва таваҷҷӯҳи бештари онҳо ба мутолиаи асарҳои тозанашри адибони тоҷик хоҳад буд. хотиррасон мекунем ки ин тадбири фарҳангӣ мин баъд низ дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат гузаронида мешавад.
нурали сафомиддин, рустами карим, фирузи мусо барои барномаи ахбор. маркази бемориҳои эндокринологии вилояти хатлон бо мақсади коҳиш додани сатҳи гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд тадбирҳои заруриро амалӣ месозад. ба андешаи табибони ин марказ риояи дурусти истеъмоли ғизо ва истифодаи бештари аз сабзавоту меваҷот сатҳи гирифторшавӣ ба чунин бемориҳоро коҳиш медиҳад. гузориши ҳамкорони мо. фаъолияти маркази эндокринологии вилояти хатлон муайян намуд ки таи солҳои охир мубталошавӣ ба бемории диабети қанд миёни ҷавонону калонсолон зиёд шуда истодааст. дар маркази эндокринологии вилоят воқеъ дар шаҳри бохтар шароити хизматрасонӣ хуб бошад ҳам аз сабаби зиёд будани беморон ҳуҷраҳои бистарикунонӣ ба талаботи имрӯз ҷавобгӯ нест. фаъолияти ҳамин шуъба тарафҳои мусбии худро бисёр дорад, барое ки то ташкил шудани амин шуъба беморон таҳти назорати мутахассисони соҳа кам буданд беморони дар ҳолати вазъине ки беназорат мемонданд. барои сари вақт дарёфт намудани бемориҳои эндокринологӣ кормандони тиб вазифадор шуданд ки корҳои оммафаҳмониро дар байни ҷомеа ҷонок созанд. бемории диабети қанд як беморӣ мебошад ки дар аввали беморшавиаш ягон нишона надорад. фарз кардем ки одам ба ҳамин беморӣ гирифтор аст, аллакай бемор гирифтор аст. вақте ки таҳлили лабораторӣ кунем, агар таҳлили лабораторӣ нишон медиҳад ки меъёри қанд дар хун баланд аст, лекин то як вақти муайяна бемор ягон хел шикоят ба шумо пешниҳод намекунад. оиди гирифтор буданаш ба ҳамин беморӣ ҳам вай худаш намефаҳмад. ин беморӣ ирсӣ низ шуда метавонад. мутахассисон иттилоъ медиҳанд ки фикрҳои беҳуда, риояи нодурусти гигиенаи шахсӣ метавонад инсонро ба ин беморӣ мубтало созад. вақте ки қанд нисбати меъёри муқарраршудаи табиатӣ зиёд баланд шуд, қисми он бо пешоб ихроҷ мешавад. ташнамонӣ дар бемор зиёд мешавад. боиси қайд аст ки ин беморӣ солҳои охир миёни кӯдакон ва ҷавонон низ зиёд шуда истодааст. кӯдакону наврасон нишонаҳош тез пайдо мешавад, хароб мешавад, шаб тез пешоб мебарояд, рӯз беҳад бисёр об менӯшад. се чизе ки дар кӯдакон тез пайдо мешавад. нарасидани мутахассисон дар ноҳияҳои носири хусрав, кулоб, шуробод, балҷивон, муминобод, темурмалик ва ноҳияи хувалинг дар пешрафти кори соҳа монеа эҷод мекунад ва хизматрасонӣ ба беморони мубталои қанд ва ҷоғар аз тарафи духтурони амрози даруна анҷом дода мешаванд. иттилоъ медиҳанд мутахассисон. кормандони маркази эндокринологии вилоят мақсад доранд ки аз ин ҳам зиёдтар ва хубтар бо аҳолӣ корҳои таблиғотиро ба роҳ монанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, вилояти хатлон, ахбор. вазифаи асосии оила таълимоти шоиста ва бунёди таҳкурсии мустаҳкам барои ҳаёти мустақилонаи минбаъда ва ба ин тариқ расонидани кӯмак ва мусоидат ба пойдор будан дар олами мураккаби муносибатҳои инсонҳо аст. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба оила диққати махсус зоҳир намуда барои пойдории он ва коҳиши сатҳи вайроншавии оилаҳои ҷавон тадбирҳои муҳимро амалӣ месозад. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба рӯзи оила дар бахши сабти аснуди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рӯдакӣ чорабинӣ баргузор гардид. оила ҳамчун асоси ҷомеа маҳсуб ёфта аз тарафи давлат ҳимоя ва дастгирӣ меёбад. таҳти ҳимояи давлат қарор доштани оила чунин маъно дорад ки давлат ба масъалаҳои ҳуқуқиву иҷтимоӣ марбут ба солимӣ ва пойдории оила таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ғамхорӣ ба модару кӯдак, таъмини шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи фарзандон, кафолати иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои зарурии тиббӣ ва ғайраро ба уҳда мегирад. оила рукни асосии ҷомеа ба шумор рафта, устувории он дар заминаи муҳаббат, садоқат, иззату ҳурмат ва сабру тоқат имконпазир аст. имрӯз дар ин ҷашни бошукӯҳ баргузории ақди никоҳи 6 ҷуфт арусу домудро қайд карда истодаем. дар ин рӯз ба 6 кӯдаки навзод шаҳодатномаи таваллуд ва ба 6 ҷуфти оилаҳои ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳ супорида шуд. тавре таъкид шуд дар ҳифзи соҳибистиқлолии давлат ва ҷомеаи шаҳрвандии муосир оила ҳамчун мактаби аввалини рӯзгор нақши назаррас дошта дар ҳаёти инсонияту ҷамъият саҳми муҳим дорад. оилаҳое ки имрӯз қадами аввалин барои ҳаёт мемонанд, бояд аввало маърифати баланд, дониши баланд, одоби баланд дошта бошанд.
оила падидаи иҷтимоӣ буда онро ячейкаи пешбарандаи ҷомеа ном мебаранд. Он падидааст ки ҷомеа ва давлат аз он ғизои маънавӣ мегиранд. Падидааст ки ин дӯстдохтори муҳимро муаррифӣ менамояд. Паноҳгоҳест ки аз даст задан ба ҳар гуна ҷиноят ва корҳои ношоям ҳар як аъзояшро эмин нигоҳ медорад. Дар побарҷо мондани оила пеш аз ҳама зан модар бояд саҳми зиёд дошта бошад, зеро муҳити фазои хона солимию баракати зиндагӣ дар дасти зан мебошад. Фазилату фаросати зан меҳвари зиндагии бомарон ва саодати ҳар хонадон мебошад. барномаи рангини фарҳангӣ анҷомбахши ин чорабинӣ буд ки хеле ҳам хубу хотирмон сурат гирифт. бо мақсади шинос шудан бо вазъи таҳсили донишҷӯёне ки тавассути квотаи президентӣ аз шаҳри Левакан дар донишгоҳу донишкадаҳои шаҳри Душанбе таҳсил менамоянд, масъулини шаҳр сари вақт чанд бор бо онҳо вохӯрӣ намуданд. гузориши ҳамкорони мо. дар даврони истиқлолат илму маориф ва донишу фарҳанг ба як рукни муҳими иҷтимоӣ табдил ёфта, ҳамчун ҷавҳари ҳастии миллат эътироф гардида, дар ташаккули маънавии ҷомеа хизмат намуда, дар тарбияи насли наврас шинохти рисолати таърихӣ, густариши эҳсоси ватандорӣ ва худшиносии худогоҳии миллӣ нақши калидӣ гузоштааст. дар ин замина зимни вохӯрии роҳбарияти шаҳри Левакан бо донишҷӯёни тариқи квотаи президентии таҳсилдоштаю дигар донишҷӯёни фаъоли шаҳр ки дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар шаҳри Душанбе доир шуд, таъкид гардид ки дар ҳоли ҳозир 160 нафар ҷавонони шаҳри Левакан дар муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбӣ дар пойтахти мамлакат таҳсили илм доранд. боиси хушнудист ки ин сол донишгоҳро ба баҳои аъло тамом намуда ба шаҳри Левакан рафта дар он ҷо кору фаъолият менамоям. шароити мусоиди таҳсил, имкониятҳои фарохи илмомӯзӣ, баланд гардидани сатҳи зиндагии мардум ва пеш аз ҳама таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат дар самти ба таҳсил фаро гирифтани ҷавонон аз ноҳияҳои дурдасти мамлакат боиси он гаштааст ки шумораи донишҷӯён, бахусус донишҷӯ духтарон дар мамлакат зиёд гардад. ман ҳамчун донишҷӯ, ҳамчун як ҷавони хушбахт миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ иброз менамоям. мехоҳам ки ҳамчун як мутахассиси соҳибкасб, соҳибтаҷриба дар оянда баҳри миллату давлати хеш содиқона хизмат намоям. зимни баргузории ҷамъомад ба донишҷӯён кӯмаки яквақта расонида шуд ки ин омил бевосита дар баланд бардоштани рӯҳияи донишҷӯён ва ҷалби онҳо ба илмомӯзӣ заминаи мусоидеро фароҳам хоҳад овард. хуршедаи наҷмиддин, баҳодуристам, мақсади мақсад, Душанбе ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат бахшида ба рӯзи ҷавонон чорабиниҳои варзишӣ баргузор мегарданд. баргузории мусобиқаҳои гуногун боиси рушди варзиш гардида, ҳамчунин ҷавононро ба тарзи ҳаёти солим ҳидоят менамояд. гузориши хабарнигорони мо дар ин мавзӯъ. давоми 5 рӯзи охир дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов мусобиқаи кушоди шахсӣ даставии Вазорати корҳои дохилӣ ва донишҷӯёни макотиби олии шаҳри Душанбе ва муассисаҳои миёнаи касбӣ идома дошт. ин мусобиқа дар доираи нақшачорабиниҳои якҷояи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда шуда, дар он донишҷӯёни 9 муассисаҳои олии таълимӣ ва 8 муассисаҳои миёнаи касбии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. дар ин мусобиқа аз рӯи намудҳои шашкаву шоҳмот, футболи хурд ва волейбол донишҷӯён байни ҳам рақобат намуданд. чорабинии мазкур таҳти шиори варзиш барои ҳаёти солим ва зидди нашъамандӣ доир гардида, дар он ҷавонони зиёд фаъолона иштирок намуданд. дар ҷанбаси мусобиқа ҳамаи ғолибон аз тарафи роҳбарияти Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ гардиданд. ҳамин тавр аз рӯи ҳамаи намудҳои варзиш дар ин мусобиқа донишҷӯёни донишкадаи тарбияти ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саид Муъмин Раҳимов мақоми аввалро соҳиб шуданд. таъкид кард ки ҳадаф аз баргузории чунин чорабиниҳо ҷалби ҷавонон ба ҳаёти солиму рушди намудҳои гуногуни варзиш ва бештар намудани дӯстию рафоқат байни донишҷӯён мебошад. варзиш қосиди сулҳ ва муттаҳидкунандаи халқияту миллатҳост. дар мусобиқаи варзишӣ дар маҷмӯъ 10 даста аз ноҳияи лахши ҷумҳурии Тоҷикистон ва олои ҷумҳурии Қирғизистон иштирок карда байни ҳам сабқат намуданд. бори аввал нест ки чунин мусобиқаҳо байни дастаҳои ҳарду кишвар баргузор карда мешаванд. ҳар даста барои нишон додани маҳорати худ ва ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ тамоми нерӯи варзишии худро истифода намуда байни ҳам рақобат карданд. мусобиқаи варзишӣ дар сатҳи баланд ташкил карда шуда, мухлисон дастаҳои пешсафро бо кафкӯбӣ ҷонибдорӣ намуданд. мусобиқаи мазкур дар арафаи таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон рост омада, баҳри дӯстии ҷавонони ин ду ноҳияи назди сарҳадӣ
محسوب می باشد. مسابقه ورزشی در ارتباط با روز جوانان تاجیکستان و تحکیم دوستی تشکیل کرده شده. هدف ترغیب و تشویق طرز حیات سالم در جامعه می باشد. بازی جالب و دیدنی صورت گرفته رفت برگزاری آن را داوران صاحب تجربه نظارت کردند. طبق خلاصه داوران دسته های هر دو ناحیه از خود مهارت بلند ورزشی نشان داده برای صاحب شدن به زینه های افتخاری سبقت دوستانه انجام دادند. من منتداری خودم را به تشکیل کنندگان مسابقه ورزشی که آن در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد میرسانم. برگزاری چنین مسابقه به باز هم تحکیم یافتن دوستی و همسایگی نک تاجیکستان و قرقیزستان زمینه میگذارد. در اخیر دسته والیبالبازان ناحیه اولای جمهوری قرقیزستان با برتریت بیشتر جای اول را اشغال نموده همه اشتراکچیان با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانده شدند. برگزار کردن مسابقه های ورزشی بین جوانان همسایه کشورها دوستی و رفاقت را مستحکم نموده برای دریافت ورزشکاران با مهارت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در دایره روز جوانان تاجیکستان در این روز با اشتراک زیادی جوانان مسابقه ویلا ماراتون برگزار کرده شد. در سطح بلند تشکیل کردن مسابقه های گوناگون از جمله ویلا ماراتون از رشد این ساحه و رو آوردن جوانان به آن شهادت می‌دهد. در آینده با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم و جلب جوانان به ورزش چنین تدبیرهای سالمگردانی برگزار کرده خواهند شد. گورخسار نرزلزاده، بهرالدین اسمانی‌دین، ناحیه لخش، اخبار. در دایره چورابینی‌ها بخشیده به هفته جوانان طبق نقشه کاری ریاست جوانان و ورزش ولایت ختلان سبقت ولسیپدرانی برگزار کرده شد. چورابینی مذکور از روی تقویم نقشه‌های کاری ریاست با مقصد سالمگردانی، عمومی نمودن ورزش و جلب هرچی بیشتر اشتراکچیان به این نمود مسابقه ارزیابی می شود. صبح بر وقت صدها نفر جوانان و نورسان و حتی دختران و بانوان در میدان پرچم دولتی شهر بختر جمع آمده مسافه معین شده را که از نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی تا ترمینال شهر بختر معین شده بود طی نمودند. هدف از برگزاری این چورابینی‌ها این عمومی گردانی ورزش جلب ساکنان به طرز حیاتی سالم می باشد. همچنین برگزاری دوی ملی مسابقه‌های گوناگون از نمودهای فوتبال، والیبال، شاهمات بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در روزهای استراحتی تا آخر ماه می سال روان در نظر است. مسابقه ولسیپدرانی در هر یکی دو مراسم برگزار کرده شده. اشتراک ورزشکاران ولایت ختلان از روی چنین نمود در مسابقه های سطح جمهوریوی تامین کرده می شود. طور ذکر گردید چنین سبقت ها با نظرداشت ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم، جلب هرچی بیشتر جوانان و نورسان به این نمود سبقت و قوی نمودن علاقه دوستی میان شرکت کنندگان آزمون مساعدت فعال می کند. در فضای تنتنوی نمایندگان بخش جوانان و ورزش ولایت ختلان به 3 نفر غالبان جایهای اول و افتخاری دیپلم، افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان را تقدیم نمودند. من از خود باوری داشتم که در این ویلا ماراتون سزاوار جای اول میگشتم، چون که پای در پای 2 مرتبه دیگر این مرتبه 3 مرتبه میشود سزاوار جای اول گشتم. بخشیده بر روز جوانان تاجیکستان با تشبث بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه خراسان ویلا ماراتون عمومی برگزار کرده شد که در این تدبیر ورزشی دایره وسیع ساکنان بخصوص جوانان و ورزشگران شرکت فعالانه نمودند. دوچرخه‌رانان در این سبقت جسمانی مسافه زیاده از 8 کیلومتر حرکت کرده هر کدام باری پیشتر رسیدن به خط مره تلاش می‌نمودند. از رفت برگزاری مسابقه مذکور و اشتراک فعال جوانان و نورسان مشاهده گردید که برابر دیگر نمود ورزش بر رشته ولسیپدرانی نیز در ناحیه خراسان توجه ظاهر کرده می شود. زیرا به اطلاع شریف علی مراد و مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه همساله در برگزاری مسابقه ولسیپدرانی صف اشتراک کنندگان زیاد می گردد. همینطور در مسابقه امروزه ویلا ماراتون سراج‌الدین اسلام خواننده صنف دهم از مؤسسه تعلیمی رقم 19 ناحیه توانست پیشتر از دیگر دوچرخه‌رانها خط مره را عبور نماید. من بار اول است که در این مسابقه اشتراک میکنم و جای یکم را اشغال کردم. کوشش میکنم که در سالهای آینده با جای اول را گیرم. ورزش خیلی با انسان فایده آور است. ضمن نتیجه گیری از مسابقه امروزه مسئولان یادآور گردیدند که برگزاری چنین چورابینی‌های عمومی ورزشی برای رشد تربیت جسمانی، جلب نمودن ساکنان به ورزش و بهر تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، باز هم مستحکم نمودن دوستی و رفاقت میان جوانان و نورسان و دریافت نمودن بهترین ورزشگران مساعدت می‌نماید. در وضعیت مناسب غالبان مسابقه امروزه با افتخارنامه و تحفه‌های مقامات محلی و بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه خراسان قدردانی دیدند. تورالی صاحب نظرف، اسکندر دولتов از ناحیه خراسان برای برنامه اخبار.
боришоти рӯзҳои гузашта ба баланд гардидани сатҳи оби дарёҳо, фаромадани ярч, омадани сел ва тӯфон дар мамлакат боис гардид. Аз ин рӯ сокинон ва ронандагонро мебояд дар чунин рӯзҳо безарурат ба саҳро нараванд ва тариқи роҳҳои кӯҳиз низ сафар накунанд. Манӯчеҳри Сулаймон бо тафсилоти бештар. дар тоҷикистон ҳавои ноустувор рӯзҳои 17-18 майи соли равон ба қайд гирифта шуд. обуҳавошиносон таъкид медоранд ки боришот ва вазиши шамол аслан ба воситаи баҳри миёназамин, баҳри сиёҳ, баҳри каспӣ ва дарякҷояшавӣ бо фишори атмосферӣ ба ҷумҳурӣ ворид гардида сабаби боридани боронҳои шиддатнок ва раъду барқ шуд. дар ин давра дар водии ҳисор, доманакӯҳҳои вилоятҳои хатлону суғд борон шиддат гирифта, сатҳи оби дарёҳо баланд ва дар баъзе минтақаҳо омадани сел, фаромадани ярч мушоҳида гардид. сокинонро мебояд эҳтиёткор бошанд, зеро илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ гуфтанд. ба иттилои кормандони агентии обуҳавошиносии мамлакат, эҳтимол аст ки ҳамин гуна ҳавои ноустувор то 19 майи соли равон боқӣ монад ва дар баъзе минтақаҳо боронҳои пуршиддат аз эҳтимол дур нест. вобаста ба ин кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳушдор медиҳанд ки дар ин рӯзҳо шаҳрвандонро зарур аст эҳтиёткор бошанд, зеро боришоти шадид дар кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо сабабгори нармии хоки талу теппаҳо ва омадани селу фаромадани ярч мегардад. шаҳрвандон кӯшиш намоянд ки аз сафар намудан ба минтақаҳои хавфнок ин ҳам бошад кӯҳсор барои ҷамъоварии он маҳсулоте ки дар кӯҳсор мерӯяд, аз он ҷумла аз моҳидорӣ ва баромадан ба шикор, аз ҷамъоварии ҳезум ва махсусан аҳолие ки дар доманакӯҳӣ ва кӯҳсор ва аз он ҷумла дар деҳот зиндагӣ мекунанд, ба онҳо эҳтиромона муроҷиат карда хоҳиш мекунем ки аз чаронидаи чорво дар минтақаҳои хавфнок, аз он ҷумла дар назди обанборҳо ва дар кӯҳсорҳо худдорӣ кунанд, чун эҳтимолияти рух додани ҳодисаҳои табиӣ хеле ва хеле баланд аст. рӯзҳои 20-22 май дар ҷумҳурӣ ҳавои бебориш дар назар аст. манӯчеҳри Сулаймон, Рустами Карим барои барномаи ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд ҳамон хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расид ва онҳоро пешниҳоди шумо намудем. хайр саломат бошед. то боздид.